The devil is the liar. Shetani ni muongo sana. Maandiko yanasema hakuna kweli yoyote ndani yake. Kuna vitu shetani analeta kwenye maisha yetu akitamani kutudanganya kwamba Mungu hatupendi. Anaweza kuleta ugonjwa, anaweza kuleta hali yoyote ya kujikataa, anaweza kuleta maumivu fulani ndani ya moyo wako, akitaka kukuaminisha kwamba kuna namna Mungu amekukataa. Shetani ni muongo. Maandiko yanasema basi mtiini Mungu, mpingeni shetani naye atawakimbia. Anaandika Yakobo sura ile ya 4 aya ya 7. Pinga kila uongo ambao adui analeta kwenye maisha yako. Akileta ugonjwa, upinge. Akileta hali yote ya kujikataa, pinga. Akileta namna yote ya kukosa furaha na amani ndani ya moyo wako, pinga kila uongo ambao shetani anauleta kwenye maisha yako. Niko hapo kukuambia kitu kimoja asubuhi ya leo, kwamba Mungu bado anakupenda sana, na katika yote tutashinda na zaidi ya kushinda, kwa sababu tunaye Mungu aliyetupenda, anayetupenda sasa na atakayezidi kutupenda upeo. Mungu akubariki sana mtumishi wa Mungu, uwe na siku njema.